والمجدى محمد مصطفى صلوات الله Djeco naša, naše majke voljene, braća, sestre, što ste ovdje skupljene, nek je srećan i radostan onaj dan, kad je vjesnik ruskom rodu darovan, kad je majka Muhammeda rodila i presrećna miljenika dođila. Proučimo Muhammedu Mevludi, da volimo unim srcem muči. Nek to bude topla hvala svih nas, pejgamberu to pokaza put i spas. Nek poteku vele suze radosti, nek nam dori časja ovo svjetlosti. Mevlud, Mevlud, Muhammeda rođendan, nesta mraka i zabluda sviće dan. Muhammed je uskom rodu nadardak, donesimo odabranom salavat.